Dogodki, ki so se zvrstili v včerajšnjem in današnjem dnevu, gredo v smeri promocije spodbujanja socialne ekonomije pri nas in v Evropi. Konference se je udeležilo tudi veliko predstavnikov krovne organizacije Socialne ekonomije Evrope. Sektor socialne ekonomije raste. V Italiji, Španiji in Nemčiji je to sektor, ki pokrije 6 do 8% BDP-ja, bruto družbenega produkta v proračunu države, kar pomeni, da pri nas smo, ne vem, 2-3% mogoče. To je potencial. V analizi, ki jo pripravljamo v letošnjem letu ob zaključku izvajanja strateškega projekta, nakazuje, da je ta delež že na dobri 3%, se pravi, da smo pospešili ne samo število podjetij, ampak obseg njihovega poslovanja, število delovnih mest in ta zadnji najpomembnejši ukrep pa je formiranje tudi povratnih finančnih mehanizmov, dostop do kreditov, investicije v kapital socialnih podjetij, v katerih imajo poleg države zelo pomembno vlogo tudi konvencionalna podjetja ter investitorji. Dobro bi bilo, da kar je začela aktualna vlada, naslednja tudi nadaljuje in zasleduje cilj strateškega projekta, da v Sloveniji do leta 2025 ujamejo povprečje razvoja socialne ekonomije, kar pomeni 7 do 8% delovnih mest in okoli 8% BDP-ja. Združenje socialne ekonomije lahko in tudi pomaga pri mnogih problematikah. The social economy is creating high quality jobs everywhere in Europe, in many European member states. Is fighting against depopulation, is making enterprises that we're going to close to survive through workers' buyouts. Workers are buying them, organizing themselves to continue with the activity, with the sustainable activity. So we are saving jobs in Europe. We are pushing towards a more environmental economy in Europe. We are pushing towards a more social economy, replying to the social needs. The social needs can be the inclusion of the most vulnerable people in our societies, the migrants, the people with handicaps, the people that for many reasons, having been in prison for a time, having health problems or problems with drugs, have to be reintegrated into the economy and the society. Republika Slovenija si je ob začetku predsedovanja državam članic Evropske unije zadala 3 večje cilje. Pripraviti želijo statistične podatke, prepoznavanje sektorja socialne ekonomije, da ga bodo lahko primerjali z vsemi ostalimi sektorji. Drugi cilj je, da vzpostavimo evropsko platformo za socialno ekonomijo. In tretji cilj je, da inicijativo Slovenskega združenja za socialno ekonomijo prenesejo na vse evropsko promocijsko akcijo Buy Social z vsemi ostalimi pozitivnimi družbenimi učinki na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Republika Slovenija v aktualni finančni perspektivi do leta 2020 ima okoli 45 milijonov evrov nepovratnih sredstev, s katerimi v veliki meri zagotavljamo spodbude za zagonska podjetja. 2 milijona evrov, naprimer, smo lansko leto namenili za okoli 100 socialnih podjetij v zagonski fazi. Država sama ne zmore vsega. Poleg nje potrebujemo stabilno družbo, močne in vplivne organizacije vsepovsod v Evropi. Na tak način se lahko ustvarjajo tudi nova delovna mesta. First of all, the key for success is making sure that those companies will be sustainable. So we cannot think small is beautiful. We cannot have a lot of enterprises in the same sector because they will expose each other from the market. We need to be in all the economic sectors and we have to grow. I mean, if we are 3 and 3 other people want to start a similar idea, we have to join. Because if not, we are competing and we can cooperate. We can do it together and we can be more robust and more competitive. And you need support centers to help social economy entrepreneurs and social entrepreneurs. Osrednji cilj in namen današnjega srečanja je poudariti pomembnost povezovanja jugovzhodnih držav Evrope, kot so Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina. Države se namreč soočajo s skupnimi izzivi, kot so brezposelnost, drugimi socialnimi izzivi, staranjem prebivalstva, vsi se soočamo z okoljskimi težavami in socialna ekonomija ponuja odgovore tudi na te pereče teme.